angre. Kamaschel hermano, pues, cuancota sa radio. Kamata chile las cachantillas exorchichan. Amén. Ex locutora chichan. Amén. Dios ten ang chijonil hermanos, si se cuajbac. Creo que ayer tenía leche harin. Cuanca, harin cuanquinca. Dios ten ang querer. Matujata chile hermano, la producción Sefer Estudio. Cuando le se colung, cuando le afiche banan, ese escupse chaks, lis horario li culto gulajo kana kase ruchi colung. Porque na que yereta que na toch ekura gulaj cuando la actividad chirue, pero se va que caberna, se pele por ecutan. Se queda hermano todo chic, pero le sintiena, chancurutin manu ak sintiere literalmente chic. Entonces, sin poco la hermana echar y producción ahí, pues, que yo le hermano, Dios le Dios. Cauta antijoc la hermano. Amén. Makaki la or sin lleno está 3 minutos, 4 minutos, actually. Amén. Sa ichrochak le hermano Álvaro, liras de hermano, di cuan garin se altar, aran se nawo cuan kep, sa ichrochak rehep, tas abali kakwa Dios. Pues nakikiere tal alabanza, ali grabado como cuco, cuando sa YouTube, aan li herman chapocre. Aban di mayoría de videoclip aan li Francis Producciones. Tojo Cheryl tenas take hun li beach. Yo estoy contigo, Jesús me ha dicho. Chan. Aan se grabar li videoclip. O kanak magkwani Dios kikin. O kaunak satlo. Kikwani Dios sa kikin. Amen. Harap tara kikwark herman. Lain sit kwa kikwark. Amen. Katsolak kung amaw kakratin ni Dios. Yo koril palarin kapla kutsiya. Pero kapaninaw herman. Karuk angelil na kapano matijok, bitijok. Bueno. Dios tiene angle hermano Mateo, pues nakil Jonan na conectarip na ox ke baratin ni Dios na usaan. Utana ashti ke bankil mas ox as kwankili kagwa. Amen. Kamata acheli ichali hermana Johanna, dame de beber. Karuan de tu manantial. Anak esya lihaan kung is Samaria, makapao nila Samaria. Makapao nila. Pero sulag ni Kristiyan na inkiya ka kiliha alikuan kikin utapar bentak et kikilain dyan. Amen. Bentak et kukalain. Think ere kakcha ni Jesus. Masikoy? Entonces que nakasik ni Dios, tiskere kakake hon sa icholech. Pero king kasha sik ni Dios, kashat looning, kashat bichang, ya kayang jat kulong, arut sok eskia ke ni Dios saan? Ha? Makabajal. Ngusata li kultik. Ani kwangki? La atat. Masakam sa kelas ng tilko herman. Kung jochi lang kayo, kung naki, hindi kaya maris kam. Hindi kaya Biblia kung sa altarain, kanakanaw. Ayas pe na chichang, may anakerak lerman. Anakerak, unak telew, takere, makaterak. Nga terak telew, tinsiyo na kere herman. Dios, hone kech ere chilis set kupsingon. Uliratin ni Dios. Anak ka. Malao ta pastor sang kaya herman. Makata pastor kolek man pastor bajaling ka. Chika kunilog to kolek. Hapanan dyan lit kwa okre. Prati ni Dios. Mukuhan talit aping kre dyan ka alit kwa okre. Amen. Wey, saklibi. Chapla Biblia. Kyo kebaran salit 1 Timoteo 4
14. Junach ki versículo tkil. Ayam kunach dating kwang karin. Matsukwa kerman. Matkoslak aquí no corake. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 14. Masataw? Bueno. Nastiet kamain sa skabalit yukwabek akolbek utsantil musikeh. Chak eak tasakach ol chik angelak ho kikea agwesh an li Dios. Lik angela ink ebilagwe nak ebli profeta ke atinak chakwish ut nak eblak amolbe sa siyang keblak papanel kes eliru saben chan. Amen. Bueno, chuno ba ekip hermano. Abita kwabi. Chabil atin sestiel hermano relik hermano Mateo chena usaan. Pero linarax akali Dios chan kuang sach olds akalik angels kiagwechan anis kiogre pelik angel magkuhanta li pastor magkuhanta kunak profeta chan yanak profeta nakulok esilal kiagwe mokbilat sikbilagu. Pero magkutadeta, maret ane ka prophet sukok mastiyaw kage na paano yung kespala nakwan? Ane lim prophet herman Hermi, ane lim prophet. Una ane hastiyaw ke nakskeng angel di Dios. At ikaw timpala nakwan siya. Ane listiyaw ke. Ut magkama Diyos yepal rati ni Dios. Abita gabi. Sak iyak tasak at all chik angelak siya. Jokik eagüe Bani Dios. Por eso lik angel kuan sa hermano chanti kiru yo kachmanong kilrik inak angela. Yaltak ereta la templo. Honak i templo chinaos porque bli kuan kepsa sakaep kuan keps nalep. O naktagi ko nakitemplo, pero tagi lirishi kijits aksimol kamakat, sanda nakmakas hermanis. San ko nakuan kep sa otsochaan, makana kerak. Kamana ali ka ministerio chiruli Dios. Ambalak angel hermano, mukuyalakchak tsikrutat atinak chisa. Out! Porque nabalak aje, nabalak angel takilep se red social, yabak, yo que hasta estado de WhatsApp. Hermana que decía, me siento solo. Nakili hermana, yo me siento sola. Chantekinas junes chankin. Ani pukisik o kiruche kanan chankin. Pastor Mahon kilomesial, ayo si junes es estado de WhatsApp. Juan Carán, escolón salí templo, ox a predicar, a Calibocbil. Amén. Pero cuan chiklao hermano, nakisis cuan kili Dios kikin, nako ox que baka cuan kilao. Laisimas nakterni ok, ustan kastir hermano kamaan. Porque cuando dice, la intan, ne que es que con testimonio to rubelachak. Kaya kuy borges shots ye pal resil. Amén. Ya, hermano, cuál el proceso, cuál es la ley, sectanak atinak chakwish, aunque pero manan, maogo laktak es na litontil na lebaan, porque li na lebaan, mukuretak ihik salak angel, reach otbal, reakam singkil, reanatbal, salapabal, salak angel. Nakila pastora inside chorik ina hermano Mateo. Pero cuán pastor inka hermano. Honi herman na al pastor en el sie shok chi eglach Mateo. Mas us
Kanadak angelak sa iglesia. ¿Saben qué es qué? En vez que tie, Señor, man Dios, cualquier ángel en el templo. Con ángel saltas patas metzeu. Pero cuando tenga, cuando les llegue, me soy jamás Johan. Ya, en el culto, en el culto, en la cuanza en iglesia. ¿Dices qué? En vez que dice, solo más que rejo, le dice, viene ahí. Ya no hay na kwan, pero si retanak kwan sa katyang sa choice ka angelak, pero si Dios kajit kwan kayi, tentot kak eslesense, porque Dios mo cree. Hara ka alit kaye. Pero kwan nakpastor na siya, lain yung taklang. Kita chik, toh lain yung diyo kaya mata chik. Kita hindi na kaya kata chik, machik. Ano miskaus ka kaya sa kwabi? Cuántale, pastor. Pisik, quiere. Chan tana todo que chico con el pastor, que es que ha hecho una casa o shipsa es que con el quizás es que amén. Kamaan nakskeli kak ángel y Dios. Pero nakatela o shikesa chusha, chisem na korbopik, chisem na koulak lei. Pero kung atyo ko, spanungkil ko na siya ni Diyos. Nasira tili kakwa, mukuchishkunil tatetyo, kakwa, kwete ok, sa snimakwas kwan kila ni Diyos. Napal tesye, mikatabe so atinak, ho sa tye. Mikatabe si ilok igles ho sa tye, sa kil. Makuan sa chol karusha barureli iglesia que la oli la ángel. Mi katabi na keli le kagwa Jesus ki la achan tat ox e bachich inal chol. Tok unses ángel chan. Kar petreu tabano chali ratini Dios. Pa kuna kaposin chakha tat kamro el palau chan. Mas us kamsia ki bajonas maga eti ulak la inchali Jesus. Porque kakyo kachikire sin. Nabalak ángel la cual Dios che mari hermano. Osta na makas volum hermano, naban che impeach bichal hermano. Aquí anak sin que la hermano. Kawan sa tikip sa nila gelat san que hermano. Bueno, esta predicación manim tamas na cheri porque era ni Dios nas tieta que le junjun. Pero cuán tiene que cacaló hermanos. Cuán pastor te che, ani que predicar Ana chasa binakchar es enemigo. Chara Efrain sol. Ma Efrain chara Kwan imbok palo kan katiruk. Ayos. Kwara bengkish mesa Efrain sol porque ma kwan imbok pal chan mukutyalta. Dios ni nabiro. Amén. Entonces liratini Dios lleva al que hermano. Chak eak ta shaka chol chik angelak hokik agwesh mali Dios lik angela ink bilagwe nakli profeta si atinak chakisha ana makonak profeta rin honi profeta naril chiruli anikwash ministerio naril chiru ban naril chiru Nas Eli Santimus Erstaliram Kamash Ilelak Timoteo. Cuanta nakla at nagyage skilla ju am skuchikui Dios maremo ko sa templo por sa imat kikil la ju am sikil piagu. Ani juga joksik profeti Dios. Makutesya ke skil pa sa kamat yo kachel agnas skil. Aman ko si profetas ki Yosan. Na pala na kwan ka angkin ki ox e pari chok profet ya chiya mat kembili ke sje. Ya ne kere ka chanji chila ex ya la kapasita ko be la ina ke kale chakel changke se be utati po pan ka chik kwan ka chakel. Pane ta kwa tagil. Kwan akama china kwan ko na kwan. Li profeta hermano se cuancha con shirka más yerelak Timoteo.
Nakshnawe, chakshpanek ni profeta, akanak, chak angel chan. O nakshir, después chan, sheshkeli rup lak angel sa shkolom. Amén. Por eso la ángel hermano, link ángel hermano, link ángel hermano sa comunil. Haan li Dios que o cree. Ani nau karush kabala ángel sa li templo. Mareta je kamanakir ke mo na matay. Ut makorean yas mas ritshab hermani banu takos ng kanap sa templo. Mata ating kolek chanke hermano. Quais kolbalaan kuntakit ka kolbal. Mahuntertos to kolbal hermano. Mahuntertos to kolbal. Abanan yo chichegrek esa chola bokbal chosrek esa chol. Harut chapes kwan lak Pablo sa alam anis ka chulo lak Pablo nas kwan sa alam lak Pablo. Lak Timoteo. Lak Pablo es Juan 14 años at alam. Es chol, pero Juan Junsh erip estak lak Pablo, lak Timoteo. Inja kere massage kanon kil sa karatin Dios sa tiempo lak Pablo. Shiw hermano, se mukmo hermano. O tanak Juan que hermano, hanach enahobek, andarak hermano, andarak lo anak Biblia. Utyala kita na chereto makina kalase o chuch. O kanak anarach amalchak pior naklakat kwak anelo ta polot okat se campo. Utak taam sa kabi ko tisyake ilah polot oki. O kamo buki nak kanus bib ut se kam kan sa doming chakage. O kanak katin chan kwangkaran. Amén. Entonces hermano, hermano in sashol tohta kishlo ali Dios sikin machup na tiene que ser machup chusre di cuanquilas que es para Dios machup chusre mapaya kachak akhirnya kwan se superman kachit yo que peor nak ke kame hermano más nak ke kamok nak ke chup. Amén. Autak na chupli kwingli ish. Porque na okchi el se shonak okbilsh mani Dios. Chabano cuenta hermano. Mo el sach ola bokbal. Porque na bala na kwang. Yo que pats oktumin se ministerio. Kamana que se quejo shil. Kalau chago ik a predicar din intagishin oxtian git 13 años kokis a predicar. Pero que se haru putakar se mak ankar. Masih sih aku just kerok nivel. Change. Mak abita ka papal change ke nikes ke chimain pawal. Pero la osi qué bendición cuan cospan ka papá Dios change. Chan ka bendición cuan hermanas che Charlie santimus haish ke alta Kimakato min kasi nakakwakas. Kung ikuan siya ko Diyos, kuya kakwakas. Kung nakalak sa kakas na kwan. Kung na nawesyan siya rin malak. Pako kuya at orasyon. Tis ay kitukuru. Kung mas kulta ko nawesyan. Di kung 1,600 na. 1,800. Otsye, haan mo sa ekyo chibanure dyan. Anak kwan timpat sa lilinig kasi atilak panisantim sa manaspat tumisantim sa para kilom kunak prophet nak tokspenta kainto tat usak tat kirak. Bueno. Sinawer sila Eliseo nak profeta nak iray tiyak chulo nak milagro. Pero kwan ni rey ki kwaklises na akchan. Ha. Stits ni rey sa iraydal sakle pirisham shoshirish. Rey tadi mo manay ba rey? Biomet. Mukut na kwet kis kwakas espotrerin ka. Kasi skolom de kwang ala kheba kinka sakal millones karureli rey. Abalan kisirenak at yung kesik ilak Eliseo pero magkutaysidat si Makate am li oro li plata li tertokil tikchus re
Entonces, hulak, pero amkush hulak telah Eliseo, si Cristianirik in li rey, yashtak kitaklak. Chanchan ta nakatyak, hermano Matei, marekwang, rechak aglini que chapri se contacto. Tishera hermano Matei, atilak, herman katin ruk shik, pero tinkyagena, achuche chakreli hermana, kami ischeri Dios, kamagi tereli mosbech. Kiko, oh, pero Kiril, li oro, li plata. Kischerelach Eliseo. Am chaklik arut sirach li rey chokakakwe. Arus li rey, arus la Eliseo. Kanin patsaan. Yerenak skamak. Ing ating kul lik arut Diyos jebal. Kisjebe anli stak nak Eliseo. Pero, hermano, kakita nas, mukunta na, katsenak, every rey, skochi anis tawal. Kerita. Kamanaan kyo korok singkirish do ali Dios, hermano. Nakook siya, aling kachinas jeri Dios. Porque na esa kachonak, mokbilos man sa kalityo ki Dios. Kaya makita, hermano, pastor. Machis kunilep tabi yo kep shrap al rutumina kwan kesa casa pastoral ka kwan sakal kwan kep se casa pastoral porque nahraeb li carner pero kwan pastor mukuna hilanta maki kun chapskui ani ke li miembro shikwe le aksikin tial chak sa kung iglesia entonces aranta tabirunak mukukwanta se arulonak okapis pa ni Dios. Kwan sa erolonak, trak payak usag sa church. Arana oksak hermano, etok atin chiruli Dios. Kierak ni supervisor, koy ko chiwayak herman, sutanal tabana kung chap kita tukwang, ekwan na kuyop. Herman, yung kanay kinesiti, inkunes, wag mag-aking tagil, chara ni supervisor. Pero banan hermano, nasyera tinikag kwa Dios, kuilao dyan, kag esa kacholi kabokbal shmali Dios dyan, mismo li rey de los reyes, tishke bendecir lik aruna kabano. Papetat kwak siya li kagwa, sa altar dyan. Pero kuana arena ako kachol, chika kaya, chani Diyos herman, dek ay si belingwa, dek ay saking asuk, dek ay saking sabon, makaching kasetin herman, dek ay sak. Laat nagagilpaltil sa ministeryo, ibagit chirulish mo ko kagwe, mag-iks hos ilaba hermans bengkwa. Unaktak, ibagis bengkwa, Señor, kwaye limakelal kakwak aparting shek. Maoning kanap at tinamit, tijise voluntar, petyaling kakakwa, manulit akwak. O tala hermana lamang, chansarok chikwarik. Sakay likutan, ati kirut trek ay kwam, pero nagpila akas kwaran sakal na chikwiri, Diyos o tingkam sa kasabasar, kakamat. Anis atin at sakaran. Laat ko spanda ko sil ka chapitra ka predica herman ban mako sila kat solak li keok li aping hermano laon mas naman kakul tiene kaje hon ma puta chak herman makoni ma makoni ma naman kakul tas kaya ko nakachi na 50 quetzal. O tapasar, cuando 200, 300 en agua, 50 que está chene, cuando el jamaya hermano, cuando el nakmahon mal en kachalki hermano. Marico chica kish pasas kulul hermano, tayo na siya 50 ko takit tukuru kaya chalcha jabak. Amen. Pero likagwa Diyos yeman. Mas usk esach onak pokbilat siya. Ning ingkula na leban. Abanan di Dios tagil, lima usuting kosko di ayos na mama ning kaya Dios
Kagwa que bendecir. Taco y ela, te esposo hermano. Hermano. Sintakla is akaaw. Chat no mexican. Porque Dios sa anak banure. Por eso hermano, el que hermano, makush saita, una teterila kasketsen. Yish kau dis paks by sakrasuks mama. Yaran rek, anak kole, yita di ang sekolah just kail mutsil hermano matay, kail. Mamak angel, matsakil bagi, pats all to mina. Uli kagwa naril tsak aniyat. Sa akong kutan at yokrea anak lata pats all to min. Pokakat ko ang sutak sa relarikin, pats age. Makasik elirma, toko pero na kesik, chakasik. Tokarant angel lakli Dios. Basta mama ke kwali si ilokage chali kagwa. Mets amara ilazas benebli si ke lokerechan. Napalak angel na oxjebal, Señor. Ayo sa kwa masrayos panjak kesek angel ayi ayo sa kichikush padike kagwa ayo sa dinsek kagwa ayo sa chari aljes kachake kagwa ayo sa kichek saka chol charusat kulong kamata chik saka chol loon ni Dios napalik kaya oks panikin nakwang tayo chiking gaster man naksintikip emano matay di kinespok kamata naksatiki chak tihok hoch na bichank naksinespok kwanchak tiempo ninjebre kwanchak tiempo tinepok kuni paano nisisik alin voluntario man kwakling kau da sembe lakin magkunjoon at sakaran kawut o kenapa ni kasi yo serman ta echkin pasak herman yo sa imati kalisin napok ta kita echkin pasak hermano, makonsult sincere el hermano, kaman, escucha que pasaje ka, ni shiksi alin angel. Y te dice oskin ka lain ni now nakwankikya. Anak ni kabano, porque kakiyak ni tali kabokbal, porque kakikachol, marese railal, marese magilal, marenak kwan, marenak maka, pero más chubechtos que bendecirle Dios. No es necesidad at okala ayun chiris ko nakako church chiris ko nakaragik kaya hermano Dios hermano ayos ay mas nakaw chance kay hermano dak chakwak sinespok sa kon ni kalebas kwen sa nawo nines ko sa hermano in Junes ding ochak lankin ay da chavos Papo tem coberto, irmãs, arada coberta que vocês acabar com o Tony sus kabachan. Ué, coberta se chove na casa sul em cá, toque que pode back de qualquer coisa, irmão. Injab akra que hulak serio que sul mas se chove 10 minutos hulak, com hora hulak que e logo de que está na cotum parque el que já. Pues está querendo tal hermanos. Pero makonsult sincere kagwa kagwa sinlo kachinakwa kishikin herman kaut porque li kabokpal kwang sa kachoko shirah Timoteo kaya kachol sa li kabokpas kay Dios kita na kwang shikilek kita na kwang saktanak kita na kwang ating kaya isi sa cholan kama utana kachene ko bichang no importa lucha. No importa prueba, sigamos adelante en la obra del Señor. Sasata ye. Porque Jon Chatin ya le truco es usted pastor, pero tiene que te estar ya de capartir. Amén. Pero que cuando cataranta ye. Vayan pastor, baspantios aquí en Colbalatin, Yucua, Chanchana, quien papazo, George, Mutrate, na quien papá, tiene oxbats, que hice ministerio. ¿Ya? Magkwana sa Mateo, Tok mag, Naktok kakunis, kwan ko,
Cuando dale kana kachikuan que se que. It's katiak aran kachika kwa makach ichaktishin holom. Chan le kana kachikwa kama nakwi sa lika iglesia. Naksyake la pastor nak ilaki. Hermano, ako siya na usal angelak. Tatra la pastor spengkwa. Lain napal pastor siya raw kwe pero nakrigay ka na chak. Aniging kwari kinet. Tatesh us, tatesh chola ni, tatesh kuchakuk angelak. Pero kung aquí pastor tatawing kaachiki. Tat kechos enemigo naktiyokachi elki. Sabi ang tat seet at kulungkan ke yo le bendig bienvenida kake pero siya kolom kukamata na siya. Lishi no meran hermanos. Hasta se sekwe sali mission ng pinak me ok chika e friends ul. Ki irush na le chanke. Ulain ba ni king shikrik ini Dios. Kakwa mareri kwechak angelini kasi nakjibru jokin pero silon la achikish. Porque lain puede que lain tinyo ko onak atin porque tibelehin nakiling kakwa chingit. Mas uslaat at silok atin chikish. Mana kenal unak pali Dios masih pala oil. Kuanak nikinis okchuru o sisut khunchi fecha ninjek yaos paslasiku. O son que tiene me bakchik. Kaman quiere hermano, me sentí que hermano bueno, ustin shik. Mina ok nagsachat wang katti khong ko spingwa. Porque na pani que es que makay sa ili kan kwang. Ani kwang ki lahat. O kanak hermano. Lis angelic hermano in Dios tis que mas bendecir. Lik ili papay nas kokob sol. Dios tis que chilunum takenak makon. Takereta. Aunque tiene quien kakalo choli quien is no importa. Naknate chaklis bendición de Dios ni ahtsatru apokre. Ni aktul trus apokre. Aunque tis que kakero sabe mukut kita ganar. Porque nispoko kake ulish nakakakisach onak kuangkon spoko kake matsukwak matkoslak chisik at yurik inapabal. Magbikat sa kachahel konek isyana balakti konek. Yos! Paskaw tari baksajin chetaklesh naksakit kienas keka. Yos kwa yis kanek anshikis na keka ko. Minjo wayak yos basara. Matsikhoan. Lain karut siya po kik sinumek hermano magugo na kinyakin imela sebe makapo kening keretal nakli Dios sa aspogbe o kanak makaning kosla makaning sukwa. Halita banula at magwibat o chisik. Lima uso timpak inyakel. Porque kuan ng Espano sinestokle mas napan ng echakya nak nagkeka mas usaraking sik na siya. Kate si hermano jaking Takil, pior na siya transmisyon hermano, pero mo na hermano skil, nas siya chakit, le, kiki na panchak chakage. Kuana kaya bano re, pero maano ati lahat, porque toko makakus pa ni Dios. Mapalaiyakip dyan, porque ni Dios, maanin na rin na pakilin rin. Maretrok kapalaikip aring, pero listik okay, magkutrut at kapalaki. La es el profeta, la es el hermano solista, cantante, pastor, evangelista, hasta apóstol, kachol, diácono de iglesia, junta etkak ángel, dancista, mespatson, chena ostyo kesh, leishin diki papans de Calvar de esa frontera México. Eblitans di que occidental o shikutan que ayunik utane bakti konde benitiach lidansa. Aut na kale bakti konde benitiach. Porque ahí se alta Dios en que cuan.
Por eso el dancista, hermano, no es cualquier cosa. Os lo invila que van. Chena oseb li sa ish ma konesh kashik shkolep. Ansi. Haan joke. Pero makuhan ta kyo na kayi. Pero lemsons shkola yi. Porque es altar de Dios. Que quiere la Jacobo. El altar de Egipcian santo. O le te echal se le altar a hinchan li Dios de la Jacobo. A tener que espencuar la cual otlamos. O después está a tener li tenamit. Te resish olepsh kashi captain. O te bishmat up li pulsera chan. O le nekesh ese ruhepchan. Akwan ka naleban kung siya sa siyem di Diyos makinig ulit ni Kristo ak nekesh ako jaka ak akero sa ruhep si sumarep nekere tal na kwang ki isla kwan la plok at kirus umalire sa ro san chanchi li kwakash li mas na elenik na tabuki alam nekesh ako ni sa ro renak ache mas panu railal chah inka kamanako sa li templo kung porque es santo. Cuando que mana emise rosa fuente de vida, con una gula caran cuando que hace bueno, saca chitirok ma asis. Hermano en so echak. ¿De qué? Te saque y se marca shikuaran. Aut porque el linaje es santo. Arbet teshmuk anak sherisis asiem la Jacobo. Sashton khuniche khish kawa. Urri dari nak tengok chan, eskem ach nak sechol. Kwani kasi isimak herman, kayo mak herman, yeche mak ciparak met okre herman. Net sakay to mincan, eskean mau sidal jokat. Lesak angel, nekiretal, parang ko to nak angel herman. Nekistikiri ko pa wanil. Hana ani retalil, la oli lem, hola oli hermano queen, para ko to na pastorele pastor. Takidesh kwest ikning kiro. Unak chalk lim pastor chak. Umalo na kes kwang chirish. Unak ko ma player chirish. Matapa unak pastoran. Por eso ara nakuto na kana si pastor. Por eso kachol. Ahora nako aping chuluati ni Dios porque nakabi nakali Dios poke. Na anak gesche lai bikyadi kwe intumim ining asisa ma tumim pun katisa malaat pun katokre anak enak kwanin sumatis pani Dios anak enak osomsi pani Dios está bien si eres una bendición pero ma chapchika chana kawai kona kiri salmo matsuki chok kawai chan betya na kiri salman kuchan chana kasali buli kawai chan hasta Dios nos quiere. Entonces a bien hobby chiruli ka Dios. Hermano Mateo no menchak to tiho sabi. Ulah, bueno, kinka tat kulong ulah, marikwang sa ila chol kil herman sa panuak. Pero kito kwang kata ki ulah ka kekons ni mal. Amen. Pero lima akachulah marinache, bahen pues. Bueno, el hermano que 12 años pues Kutina tok as numsi cuantas kets oka chaki el sebe pero inte ako yak ko bak choy yak inchakatos tak ere pero kita chal kulak pues kulak ka pano chisali kachol amen mano Mateo no menchak hermano tijo cosas pen la juam kotana ki quiera re la Josué kakubresa chol moch enangla chol Shpanak li kagwa la Dios kuang kagikin ya la kaparta chik chusre abanan ki quiere la Josué kuang sa choli chakra chikek o chikutan lain na katkil kuanak wale kuanak kung or tok kuang kataran di kinitanamit kaput terus jalalaan narah nas jenak kuang sa choli rati ni Dios kuang karan Kung kamanep tali kachak ang Khalil matayip na keok kalokuu na keok na keske el mol sa skolome kwang china iskarman pitril pas ustaviru china iskal
Juan Jonás ya es hecho ulak saray unshil. O tanah Juan kerman nakil nas elis sulus es kolom na tsakok. Ayos sanki. Tulak kamal ches kakole e. Nimchik. Mas ni mapuches oxhot marip sanken. Una toch mas babay. Saka na sukwari Dios. Mas chinaos ng angelak. Por eso makakulis sach hermano. Holy Kyokisher el hermano in kuang kliratini Dios sa shol che ekchikutan. Porque la tsa mokunakta kwan chikakat kwan karare katyalbal. Pero kwan korik iratini Dios aquí na ko magop, aquí na ko palto, aquí na katye us. Pero ni Dios kisyanak likwating kwang seleruk chan. Haanak kolok erechan kakwang seruk kapag esnal chan likwating kwang kerikin. O ka naksaklin lahat tinamit ni Dios. Nakspitsan ka hermana in lisantil mo si kwang hun kiskanap sa Spain. Lain mukuretas kay baling kwang kilaling ka. Kisya lisantil mo si nakspanuak kwent. Panak na alto chichal sa listuam. Skola kriprik inikwati ni Diyos chapal sa anak Diyos tiyebal. Lik angel kwarik inchan mas nabal na kiakok stamal chiruchan. Aban laing kwang kirik inchis kolbal kuyaan kwang piking kunalikchan. Shamayakanda lavasuen. La esikuanek angel aukates hiloche con kamokatas artali Dios. Kakiakre li kakwanak skiak maslis kwankilal sa speni mosbehain. Dios sigmal lak angel linasinaw na kali Dios sig okiruh. Porque me coches jodido de ángel, cuando es solis mokumal. Na bayo que pisach, na bayo que disik salimak. Habang kateng akip sa skabali Dios. Gloria. Muchos problemas ha pasado en mi vida, pero sé que tú puedes librarme del mal. No importa el sufrimiento, solo quiero alabarte, alabarte todo el día con un corazón libre, alabarte siempre a ti. Tócalo, Dios. Yo quiero alabarte, así glorificar. Permíteme, Señor. Aleluya. Tócalo, Espíritu Santo. Aleluya. Más.
Suelta. Más. Ahora. Yo quiero alabarte. Permíteme, Señor. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. La cosa chosate la miti Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria. Guaraslo al Dios. Bendición del Padre, bendición del Hijo. Bendición de Jesús. Bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Señor, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Señor, Señor. Ahí está la presencia de Dios. Consuélame, 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 consuélame. Guarad, hermano. Guarad, hermano. Matsukuan. Consuélame con tu poder. Consuélame con tu poder. Paz. Allá está la presencia de Dios. Ya más cabal Dios. Bendito Dios. Guayélatelo. Déjalatelo, main. Chapriquila cualquier. Que la santirmo sin sesmen. Chapa Dios. Sascabala santirmo sin. Ahora, ahora, suéltalo. Guarda, guarda. Ya es normal. Se rompe cadena. Ay, se va en el nombre de Jesús. Cúbralo con tu presencia. Cúbralo. 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 Presencia de Dios. Presencia de Dios. Más, 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 más. Hay presencia. Presencia de Dios. Llénalo más, llénalo más, llénalo. 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 Poder. Guayé, hermano pastor, caco a Dios. Guayé, que hablamos. Cualquiera, cualquiera. Gracias.
Siéntate libre. Siéntate libre. Dios Dios di Shabilan. Dios Dios di Shabilan. Aleluya. Dios. Dios Santo, Santo la local. Cuacat será ilal, Dios yo irte singil. Cuajo yajel salasa, Dios cuas cuanquil irte singil. Guaran Matsui Chikwan la Yahel Kanab la Yahel Reli Dios Kanab Israel o Reli Dios Matsui Chikwan Chikakikim Guaralis Kwaikil sa Spela Chuam Yokachitihok. Señor, te alamos a hermano Mateo. Tojarina gulag lingkap la kutsiap yo katsi malre. Dichiap chal chikreati Dios o soptesi. Elisham sa shumalire. Lishamle la musik kuangkrik india la kabarta shik. Bendito Dios. Bendito Dios. Osap de simila kuala telong. Paano likaruta kuakrikin. Angelan ko lakat angelak. Likidem ni nakasik ebiru. Dios sakwe ay di kanap sako Dios kakwa Dios ay di kolali panagwa Dios sakwe. Gracias Jesús. Gloria a Jesús. Hermanos, Pokainak Shokwan Sashkaheli Javadios, Pachushele Kolonik, Dishechachak Chinat, Dishechachak Chinat, pues Dios os obtesin, hermanos. Ni Pascoyali Maxiro, el hermano pastor local,
Sinulikutan mo lahing katilok si Kwang, panak. Makin sa iglesia, aran tukuro, at después likulto Kwang kip ni kahit si Kuermate na kuy sa kalimpaltin sa iskabali kabalios. Macho siya kirim okpal, si Manu, Diyos susubtasin kung lakangelain, na ko'y bininak, tosik siyo behar kinis kahela kabalios. Macho shirela istenemiti kabalios, kukunralas kahon ni kakwa Jesucristo, kukunak pamanel, hermanos, rilopali chochokil Dios. Macho shere, kukainas kakos di kanghel, erik insas kabala kakwa Jesucristo, supanak di kanghelain, reli Dios, hermanos. Laolikwing magkakakanghel, no kililok la kanghel, kukiana kamanuhan, reli chochokil Dios, likon sa lisanti siya. Macho shere, hermanos, entonces en que escacharabish manaklao toshik aran sa litenamit. Aunque escoole honal, to hayak si ulak sa likualebre lokochin, pero magashkalinkil. Dios tos teng hermanos. Dios ni honal, hermano pastor, laisis kunilis sis kuakbak, Dios si kanakerikin, si hokan rahomli Dios, sa kunak sili honal, tintalimang kusik sa letyang. Amén, kanina man nakita klas sa ilay siya tukuro. Bueno. Entonces, hermanos, kamain, Matiyosril kaba Dios, sa kaliruli atis kami petyang. Lain na mulak si kunak linasyak skepal, li mensahe, sakal, aran, nastuko kay bedyan. Amén. Matsakal, masikulir atin Dios si Angelecho. Matiyosril kaba Dios, hermano. Entonces, dijo la. Muy bien, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Gracias por acompañarnos en esta transmisión que hemos realizado, que hemos llevadoles a ustedes a través de nuestra página oficial que es Sefer Estudios Guatemala. Bendiciones para todos, hermanos, que tengan una feliz noche, que tengan una excelente noche. A todos ustedes, los que nos acompañaron y los que no, y los que todavía pues van a ver este video después de esta transmisión, pues queremos también saludarles a ustedes, mis amados hermanos, donde quiera que se encuentran en esta oportunidad. Observamos ahí, pues ya estamos en las 23 horas 11 de la noche con 35 minutos. Mantoshere, hermanos. Nimla say cholehil chokereto parque shoeril shoera bisa li honan nakon hanaili li transmisión jabanu arin salina jexse mococh tukuru alta verapaz a la iglesia del príncipe de paz. Anteos chesjonil, hermanos, Dios nos obtesin quere Rosila Dios canage en togulach chik toeril togulach chik amsh como li say cholehil manas li transmisión li barkon jabanu ahora nakabantio sherena shoeroch benil y shoeril nakon li toeril togmokon, pues nakajaki istaklanquilep se olve ya. Entonces ahora en Kiril la imagen le chocoches que habla enfocarse al templo pillal chenaus li saich olejil y yo chukwang selina jain bantos Dios pillao ganak cheria querido hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Nos vemos hasta mañana. Recuerden, somos Sefer Estudios Guatemala.